19 Februari ya, jam 12.24 siang ya, jam 12.24 siang. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sesuai dengan janji gue ya, gue bilang bahwasanya masalah polusi udara kemarin ya, ini gue masih ingat ya, ini masih ada filenya. Gue pernah bikin nih, itu viral, sebarkan bukti Babe Aldo benar karena menurut WHO pun sama tentang PM 2,5. Ini tahun 2022 guys ya, Februari 2022, tentang PM 2,5. Nah, jadi ini pelajaran deh ya, buat semuanya. Jangan remehkan orang hanya karena mungkin nggak punya ijazah akademis. Bukan berarti orang yang nggak punya ijazah akademis itu ngomongnya ngawur gitu. Itu sekarang ini zaman udah kebalik kayaknya. Banyak akademisi yang justru ngomongnya nipu orang gitu. Kejujuran itu nggak bisa diraih di fakultas-fakultas. Bukan, nggak ada fakultas kejujuran, nggak ada. Ya, para maling uang rakyat itu juga sekolah juga gitu. Jadi kejujuran itu tentang hati, tentang pendidikan, tentang iman, tentang takut sama Tuhan. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya pernah gue ngingetin tentang polusi udara tahun 2022. Tapi memang ya begitulah. Mungkin karena gue bukan akademisi. Nah, ini sekarang gue mau tampilin lagi video ini sebagai bukti bahwasanya kita pernah jelasin tentang PM 2,5 sebelum para ahli yang sekarang ini berbicara. Padahal mereka lebih tahu. Nah, itu buat kalian para ahli, kalian punya tanggung jawab terhadap ilmu. Buat para aparat pejabat pemerintah ya, kalian juga punya tanggung jawab. Jangan merasa kalian aman-aman saja di dunia. Enggak, kita semua mau mati. Kita semuanya mau mati. Akan dimintai pertanggungjawaban kalian. Masuk kubur gimana, lupa deh. Nah, ini kalian simak aja nih gimana tentang PM 2,5. Gue bisa sama WHO tahun 2022 gue udah ngomongin tentang itu. Ini langsung simak, gak usah lama-lama. Konten ini adalah hari Sabtu 19 Februari ya, jam 12.24 siang ya, jam 12.24 siang. Di jam ini, ntar gua harus nampilin ini dulu. Seperti biasa guys, di jam sekarang ini adalah tampilan real time Indonesia City Ranking dari IQN
Ya, polusi udara ini, ranking polusi udara di Jakarta, di Indonesia. Yang pertama adalah Surabaya, menggeser Jakarta jam sekarang. Ya, Surabaya, hati-hati ya, jangan keluar-keluar. Ya, jangan banyak keluar, udara di luar nggak sehat. Yang kedua Bandung, Bandung juga ya. Nomor 3 Jakarta, Jakarta turun ke peringkat ketiga. Jadi Jakarta itu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terakhir kelima sempat ya. Ya. Yang keempat Bogor, yang kelima Balai Pungut, yang keenam Serang Banten, yang ketujuh Semarang Sentral Java, yang ke-8 Bangkinang Riau, yang ke-9 Ubud Bali, yang ke-10 Duri Riau. Ya, di daerah-daerah ini ya, polusi udara sangat tinggi. Salah satunya obatnya itu kalau lu udah nggak enak-enak badan, lu tahu itulah, gua nggak boleh sponsor di sini ya, ada mereknya sih. Iya dah. Itu Norit, udahlah. Ya, terus bikin infused water. Nih bekas infused water itu gini ya, air dikasih irisan jeruk lemon atau korma boleh juga. Ya, yang begitulah. Mudah-mudahan lah cepat sehat kita ini, udara cepat bersih. Oke guys, konten gua kali ini adalah tentang masih kemarin gue nih banyak diserang ya. Bingung juga gue sama itu kemarin BMKG itu ya. Gua ajak diskusi nggak mau, cemen. Cemen lu, cemen. Nih, gua mau nampilin sesuatu yang menjadi bukti bahwasannya gua nggak ngecap, nggak ngawur. Ini yang ngomong dokter WHO nih. Ini buat instansi pemerintah nih si BMKG masih ingat ya, beredar video Babe Aldo yang menyebut gelombang pandemi akibat Omikron sebagai pandemi polusi udara. Ya, yang menyebut bahwa zat PM gunung yang meracuni udara dan sangat mungkin untuk menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut hingga menyebabkan penyakit lainnya, anosmia dan seperti anosmia dan badai sitokin. BMKG telah mengkonfirmasi bahwa berita tersebut tidak benar. BMKG mengkonfirmasi berita itu tidak benar. Baik, wahai info BMKG, wahai BMKG, wahai Dinas Lingkungan Hidup DKI, wahai instansi pemerintah terkait, wahai seluruh rakyat Indonesia, lihat ini dari WHO tuh. WHO. Hello and welcome to Science in 5. I'm Vismitha Gupta Smith. We are talking today about WHO's new air quality guidelines, and our expert is Dr. Maria Neira. Welcome, Maria. Maria, tell us what is new in WHO's new air quality guidelines. Air quality guidelines, ya, kualitas udara, panduan kualitas udara. Oke, lo denger ini, BMKG denger. Ya, lu nyalain orang, hoak, tidak benar. Diajak diskusi kagak mau. Nih yang ngomong WHO, bukan gue. Ternyata WHO senarasi sama gue ya. What is new, essential, is that we need to lower the recommended levels of exposure to air pollutants in order to protect people's health. So we know now that even exposure to a very low levels of certain pollutants that we are breathing every day will put us at risk, and that's why for 6 key pollutants we are recommending lower levels that will be protecting your health. Nah, ada polutan-polutan yang kalau kita rendahkan itu akan melindungi kesehatan kita. Ya, jadi memang polusi udara nih, lu jangan ngeremehin polusi udara nih. Dari sini juga insya Allah ya, yang katanya orang hoax, yang jejak kimia di udara, yang katanya juga di antara BMKG juga bilang hoax, dikit-dikit hoax, selidiki dong. BMKG tahu tuh yang terbang semuanya. Atau BMKG bilang hoax karena cuma pendapat umum aja. Nih, dengar BMKG dengar. Rakyat Indonesia dengar juga ya. Babe kalau ngomong sama yang instansi kok begitu keras? Ya karena wajar, mereka itu kan pegawainya rakyat. Mereka itu bekerja, dapat gaji dari rakyat. Kita nih bayar pajak. Beli rokok bayar pajak lu, beli kopi bayar pajak lu. Semuanya bayar pajak kita nih. Sekarang udah bayar minyak jarang pula ya, minyak goreng ya.
Minyak goreng jarang di negara yang paling banyak kelapa sawitnya. Waduh. Lanjut. Kesini dulu dah. Ya. Nih dengar. The important message of these guidelines is that if those recommendations of WHO are implemented, particularly for PM 2.5, which Nah, tersebut PM 2,5. Kita lihat tadi BMKG bilang apa ya? Mengkonfirmasi bahwa berita tersebut tidak benar ini ya, tidak benar. Lu lihat BMKG, lu dengar nih BMKG. WHO sama dokternya ini yang ngomong resmi. is one of the most dangerous for our health, we could save 80%. Gua ulangin, biar BMKG-nya nggak gua potong, gua ulangin. Ya, dengar ini BMKG. Dangerous for our health, we could save 80% of the 80% total dari number jumlah of kematian. deaths that we have every year due to air pollution, and that number is 7 million premature deaths caused by exposure to air pollution. So as you can see, Bismita, we have an incredible opportunity here that we cannot miss to protect our health. Maria, elaborate please on belum these keulang. 6 pollutants Salah that pencet gue, ulangin. Recommendations of WHO are implemented, Ini. particularly for PM 2.5, which is one of the most dangerous for our health. We could save 80% of the total number of deaths that we have every year due to air pollution, and that number is 7 million deaths caused by exposure to air pollution. So as you can see, Bismita, we have an incredible opportunity here that we cannot miss to protect our health. Lu bayangin berapa juta tadi, 7 juta kematian karena polusi udara PM 2,5. Nih kadang-kadang emes gue. Lanjut dulu ya. Kalian tenang aja guys. Nanti di akhir video ini gue tampilin lengkap di belakang. Ya, ini gue reaksi dulu. Ini video yang ini WHO gue tampilin lengkap di belakang biar kalian belajar, dan ini jadi bukti bahwasannya info BMKG salah ngomong begitu. Maria, elaborate please on these 6 pollutants that we must control in the air that we breathe. Yes, there are 6 pollutants that are very much of concern for our health. One of them is the so-called PM, so particulate matter 2.5. It's such a small particle that can go very easily to your lungs, and from our lungs will not stay there. It can go even to the bloodstream, and from there reach any organ in our body. Then we have PM10. Bentar, PM 2,5 tuh masuk ke paru-paru. Kalau masuk ke paru-paru bisa menimbulkan badai sitokin nggak? Bisa. Wah, udahlah. Alhamdulillah. Sekali lagi Babe Aldo membuktikan bahwasannya omongannya Babe Aldo bukan ngecap, bukan ngawur, bukan ngasal. Yang ngasal justru yang bilang Babe Aldo tidak benar. BMKG, info BMKG, adminnya sekolah di mana lu? Masa kalah sama lulusan SMA? Nah, Dinas Lingkungan Hidup DKI. Itu PM 2,5 bisa masuk ke paru, bisa masuk ke aliran darah, bisa menyebabkan macam-macam. Ada jurnalnya kakak. Which is a little bit bigger. Ini PM 10. Other 4 pollutants that are coming essentially from traffic or from the combustion of fossil fuels, and I'm sure that you heard about SO2 or NO2 or. Gue pernah bilang masalah polusi udara, salah satu penyebabnya adalah emisi gas buang kendaraan bermotor. Ya, emisi gas buang kendaraan bermotor, knalpot tuh itu mengandung partikel-partikel kecil yang kalau masuk dalam tubuh manusia bisa berbahaya. Lu tahu nih yang bikin polusi udara makin parah selain yang katanya itu wajib diselidiki tuh, yang jejak kimia itu di atas, adalah emisi gas buang kendaraan bermotor. Makanya jangan PPKM, Pak. Loh, apa hubungannya B sama PPKM? Karena kalau PPKM, kendaraan itu beroperasi terkonsentrasi di satu titik pada jam yang sama. PPKM itu kan pembatasan. Kendaraan itu beroperasinya di jam itu, di tempat yang itu. Akhirnya, tuh menambah polusi udara tuh bener tuh.
salah satu zat-zat polutan udara itu adalah emisi gas buang kendaraan bermotor yang berbahan bakar fosil. Ya, berbahan bakar dari bahan bakar fosil. Apa aja tuh ya? Kayak bensin, batu bara. Itu kan dari fosil. Babe Aldo yang nggak sekolah ini ternyata pendapatnya sama seperti WHO. BMKG ngopi lu. Orang pintar-pintar tapi pintarnya dibuat gitu, nyalain orang tapi nggak pakai bukti. Coba kalau nyalain orang itu pakai bukti, jangan cuma bilang gua hoax, buktikan gua hoax. Or ozone or carbon monoxide. Carbon All of monoxide. those 6 are the ones that we are targeting, and if we are successful on implementing those new recommendations and lowering the levels of those 6 pollutants, we can save many lives. Kalau itu turun, polutan-polutan itu bisa menurunkan, menyelamatkan banyak nyawa. Lu lihat ya di sini nih, di yang tadi gua tampilin, ini tentang PM 2,5 dan PM 10. Ini angkanya sudah sangat-sangat berbahaya. Dan itu ada datanya. Jadi tolong dong, pemerintah, instansi terkait, ayo diskusi. Gue nggak pernah bilang polusi udara itu penyebab COVID, nggak pernah. Tapi gue sering bilang bahwasanya polusi udara bisa menyebabkan sakit yang gejalanya dikatakan COVID, dan itu ada masuk paru-paru, masuk aliran darah. No, yang ngomong WHO. Lanjut lagi videonya. Maria, what have we learned so far about COVID-19 and air pollution? Diomongin, bentar dulu, diomongin. Apa hubungannya COVID-19 dan polusi udara? Ya ngopi guys, alhamdulillah. Bentar dulu ya, gue ngopi yang enak dulu. BMKG. Kalau gue tahu rumah adminnya gue datengin, gue ajarin. It's clear that the bad quality of the air we breathe will be a major risk factor for acute and chronic respiratory diseases and cardiovascular diseases. In addition to that, if you are exposed to air pollution, you will develop certain diseases, underlying diseases that will give you a greatest possibility of developing severe cases of COVID if you are affected. Bisa memperparah. No, kan gue bilang apa? Ayo lu, gejalanya makin lebih parah. Jadi sebenarnya, ya Allah, alhamdulillah. Gue ya, yang sakit itu parahnya karena polusi udara, gue bilang. Nah, ya Allah. Jadi kedaruratan ini adalah kedaruratan udara. Karena kalau di satu daerah kualitas polusi udara PM 2,5-nya buruk, maka akan parah sakitnya. Pemerintah bertanggung jawab itu. Dan orang-orang yang mengatakan gua salah, siap-siap bertanggung jawab. Siap-siap bertanggung jawab. So we see a clear relationship between air pollution and the burden of COVID-19 in places. Hubungan yang jelas antara polusi udara dan COVID di This is an tempat-tempat. additional reason why now on the recovery post-COVID-19 we need to reimagine a greener world, clean sources of energy, we can breathe air that is not killing us. Just to remember all of the people that is listening to us, at the moment 90% of the world population, 90% of the world population is breathing an air that is not respecting the recommended termasuk Indonesia, kakak. World Health Organizations, the ones that will be protecting our health. Most of the decisions about the reduction of air pollution, they need to come from governments, from mayors, from politicians. But as an individual, I can put pressure on my politicians for them to reduce those levels and therefore protecting my life. Thank you. Terima kasih Maria. Itulah sains, dihabisin habisnya. Ya, kita lihat dulu sampai habisnya nih. That was Science in 5 today. Until next time then, stay safe, stay healthy, and stick with science. Dari WHO. Dah ya, Babe benar. Woi, info BMKG yang bilang Babe tidak benar. Ya,
Itu salah. Dan BMKG telah mengonfirmasi bahwa berita tersebut tidak benar. Itu pernyataan yang menyebutkan bahwa PM2,5 sebagai penyebab COVID-19 tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Gua udah bilang, gua nggak bilang PM2,5 itu penyebab COVID, enggak. Tapi PM2,5 bisa menimbulkan penyakit yang gejalanya seperti yang dikatakan COVID, karena itu bisa memperparah. Dan gua dibenarkan oleh dokter WHO. Dokter WHO membenarkan gue. Dan ini video tolong di-share biar info BMKG tahu, Dinas Lingkungan Hidup DKI tahu, lawyer-lawyer yang membantu nih. Ini dua lembaga instansi pemerintah nih harus dituntut. Iya, harus disomasi, ini nggak bisa didiemin. Enak aja. Ayo. Nih, bukti. Rakyat Indonesia, Babe Aldo sekali lagi membuktikan bahwasannya apa yang gua ucapin memang sesuai dengan sains. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Rob. Babe Aldo sama WHO, no, dokter WHO itu sekolahnya lama tuh. Yang di Indonesia info BMKG sekolahnya lama nggak? Malu nggak lu sekarang? Malu dong kalian. Cuman bisa nuduh-nuduh orang, tapi tidak bisa membuktikan. Akhirnya gue yang membuktikan. Bersiaplah kalian. Mudah-mudahan ada pengacara yang mau bantu gue. Pengacara yang ikhlas. Karena kita berjuang bukan pakai duit ini. Kita berjuangnya bukan dengan angka, tapi dengan pahala. Mau kagak lu? Kalau nggak mau jangan. Mau nyari duit lu jadi sono sama orang-orang yang jadi hamba duit. Gue mau jadi hamba kemanusiaan, gue hamba Tuhan. Dah ya, gitu aja dari gue. Babe Aldo benar. Share video ini, share. Alhamdulillah, share sebanyak-banyaknya. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, tuh para pemimpin no. Tuh Pak Gubernur Anies, itu gimana Dinas Lingkungan Hidup DKI itu, siap-siap kami datangi. Ini sekarang BMKG, siap-siap kami datangi lu. Ayo lu. Hello and welcome to Science in 5. I'm Vismita Gupta Smith. We are talking today about WHO's new air quality guidelines, and our expert is Dr. Maria Neira. Welcome, Maria. Maria, tell us what is new in WHO's new air quality guidelines. What is new, essential, is that we need to lower the recommended levels of exposure to air pollutants in order to protect people's health. So we know now that even exposure to a very low levels of certain pollutants that we are breathing every day will put us at risk, and that's why for 6 key pollutants we are recommending lower levels that will be protecting your health. The important message of these guidelines is that if those recommendations of WHO are implemented, particularly for PM2.5, which is one of the most dangerous for our health, we could save 80% of the total number of deaths that we have every year due to air pollution. And that number is 7 million premature deaths caused by exposure to air pollution. So as you can see, Vismita, we have an incredible opportunity here that we cannot miss to protect our health. Maria, elaborate please on these 6 pollutants that we must control in the air that we breathe. Yes, there are 6 pollutants that are very much of concern for our health. One of them is the so-called PM, so particulate matter 2.5. It's such a small particle that can go very easily to your lungs, and from our lungs will not stay there. It can go even to the bloodstream, and from there reach any organ in our body. Then we have PM10, which is a little bit bigger, and then other 4 pollutants that are coming essentially from traffic or from the combustion of fossil fuels, and I'm sure that you heard about SO2 or NO2 or ozone or carbon monoxide. All of those 6 are the ones that we are targeting, and if we are successful on implementing those new recommendations and lowering the levels of those 6 pollutants, we can save many lives. Maria, what have we learned so far about COVID-19 and air pollution?
It's clear that the bad quality of the air we breathe will be a major risk factor for acute and chronic respiratory diseases and cardiovascular diseases. In addition to that, if you are exposed to air pollution, you will develop certain diseases, underlying diseases, that will give you a greatest possibility of develop severe cases of COVID if you are affected. So we see a clear relationship between air pollution and the burden of COVID-19 in places that were very polluted. This is an additional reason why now on the recovery post-COVID-19, we need to reimagine a greener world with clean sources of energy, a place where we can breathe air that is not killing us. Just to remember all of the people that is listening to us, at the moment, 90% of the world population, 90% of the world population is breathing an air that is not respecting the recommended standards by the World Health Organization, the ones that will be protecting our health. Most of the decisions about the reduction of air pollution, they need to come from governments, from mayors, from politicians. But as an individual, I can put pressure on my politicians for them to reduce those levels of air pollution and therefore protecting my life. Thank you, Maria. That was Science in 5 today. Until next time then, stay safe, stay healthy, and stick with science.